Asana benena dia pernah diuki. Kalau mau nata sukses tuh Pak Beneta. Peko carana sukses kita tadi Beneta. Beneta mas sesar kiwa juta, cocok. Beneta mana suaki, cocok. Beneta pasusanata, cocok. Allahu Akbar. Jadi si sampai ki. Bahkan ingerang itu ya rotomato atamate. Patalamona ta so gitu, paduang tomato ya tuh. Kakiku subhanallah. Elok selamat tuh. Mau ndak selamat perjalanan ke akhirat? Mau kan? Iya ya meloto. Saya juga pingin. Dunia ini hanya sementara. Akhirnya kalau kita man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orang yang dikuburkan tanpa bekal? Nigi tahu dia kuburukan nadega aga bokonna. Faka'annama rakibal bahra bila safina. Maka dia seperti orang menyeberangi lautan tanpa perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasudul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Kita sama hormati anggota dewan yang sempat hadir pada malam hari ini, Adinda Nasrullah Pak Hasrullah. Masih muda orangnya. Tokoh masyarakat agama, imam masjid, imam rawatib, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Tama mana nih kapan tanpa kecuali. Mulai dari awal bulan Rabiul Awal saya ceramah maulid sampai malam ini. Semua yang undang acara maulid, maulud, bintuanna jajengenna da bittah. Di Pagagapura undang acara peringatan wafatnya Rasulullah. Semua lahirnya. Maka pertanyaan yang muncul adalah kenapa tidak diperingati wafatnya? Kenapa kelahirannya terus? Orang istilahkan maulid atau maulud. Padahal beda itu anak. Nareko maulid, hari kelahirannya, tanggal kelahirannya, di mana tempatnya dilahirkan. Itu namanya maulid. Kalau maulud, itu yang lahir. Nih, ya, siapa yang maulud? Nareko maulu, laisiro. Jadi maulid, maulud, maulu, laisiro. Ya kusilalonda pura mandre, nailo si mandre. Maulu. Nah, baradena maulu pona eki, baradena maulu. Salah satu amalan untuk anaknya, sering-seringlah bacakan suratul Fatihah orang tuanya. Maka doang barakat na Fatihah ku bacae
untuk tomato aku buat. Insyaallah nareko siaga na natulip bacang Fatiha tomatoan na dena maulu ya tomato ai. Jadi taninya mi tomate dibaca Fatiha mutu tuo. Kama kada mai mo bacang Fatiha ponai kona de pana mate, igawan kada mate. Salah satu manfaatnya dena maulu. Saya ulangi. Jadi diperingati kelahirannya Rasul, tapi tidak pernah diperingati wafatnya. Pertanyaannya muncul adalah, kenapa tidak diperingati wafatnya? Jawabannya adalah, dena perlu diperingati amati ngena, saba iya ronabita samanna de namate. Agak lu memperingati na samanna de namate. At kada ko ada saya. Man shalla alayya nigi baca salawat Korea yolo macam mana mau kita bicara rogi kah Wapura tong kana sa bicara rogi ni ustaz bicara rogi nang kamat indro sidi maba dapat indro nasa Madura. Nah man shalla alayya nigi baca salawat Korea radallahu ruhi fi jasadi napalisuan na po nga latala rohku di jasadku. Kulisi ruhna berarti tuo itu. Nanyarto baca salawa tidak pernah berhenti. Ya kutaniya iya masalawa. Alena po ngaji masalawa. Taniya si Alena yidi masalawa. Taniya si ibu-ibu masalawa. Tidak pernah orang berhenti berselawat kepada Rasulullah. Nareko magko itu dek namate. Sabat ni gini masalawat Korea na sanadita. Napalisuan na po ngalatala jawaku koritibu. Itu berarti itu. Jadi tidak perlu diperingati kematiannya. Yang kedua. Nareko tollau umroh. Lo haji. Lo masyara di nabita di Madinah. Degaga to makberi seleng makkedah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Degaga. Ya mana makberi seleng makkedah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tanya ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, 23 tahun nasepalesturang seleku korina bita. Menenge tomate pak, digaga tomat datu selek. Telawanu masyarakat kuburu, cawe Mesir raya perkuburan kon. Nasepalesturang selek korina nemu, digaga. Tapi tahu umroh agak naseng, paling turang selekuri nabita. Tanran atau tua. Maka gimana bela dia narita pak kita mata kasara saba iya roon rona tania na alam syahada bukan alam penyaksian tapi alam rahasia. Jadi kumelok kimitai tangga nih nasabab patangga mata rahasia. Allahu Akbar. Jadi baca mui salawat Nabi ta baca barahadir. Ya natu ko baca salawat analana asyrakal badalun. Diajak orang pada berdiri. Magi na to tetong. Sabat samanna hadir Nabi ta kutunun ronge. Jadi makna ni tola'al badiru alaina. Telah terbit bulan purnama pada kami. Ya bulan purnama tadinya ulangnya roh. Nabi tadi maksud. Ya ku terbit bulan purnama bitona engkai pole Nabi ta masa mamu deto tetong. Nah Nabi ta kapole. Jadi ya kun kato baca barasan dan ala na asyaraka dia pada berdiri, mereka pada berdiri. Iya roh ini ibu-ibu totoki. Pat pisau dia lo masanggara. Pat pisau mah bisa pene. Magi.
Baranatan rai na bitta makada iya mapakalebi supaya mendapatkan juga syafaat Rasul. Masanggar ki uno ni yolo kopro mabisa penne ki papisa mabisa penne tetotok ki yolo mapakalebi na bitta sabat samanna tamay kutu diondro. Nama dari itu kejadian baca barasan jeriase ya royu asawe sempat motoy domeng ya asa asyarakat ya awa domeng jak sisa na baca barasan ji dena seng depa ma pertandingan dome toki pura piro pertandingan domeng ngadiana televisi kulkas motor listrik. Weh, gana hadiana. Bertanding Tony po ngaji anu. Nasuruh men resongko na nalod wajuna. Ikalay makade balina. Babi po ngaji. Babi. Kato babi pula di Mekah. Apa babi po ngaji? La haula wala quwata illa billah. Barasanji dia asa asyraka diawa domeng. Cocok moro pa pinadita ro. Elo na toro pa pinadita mundang inabita na domen na mulai. Adiana televisi sepeda listrik. Napa pa barasanji 20 sopok kedo. Kamano di tengah ko tani pandi neko na. Nalagi tayo utnis itunro di bagya serai. Sa barakana aga baraka natabi to sandal 20 na yerma domeng sa pedalistri. Dena sekena. Allahu Akbar. Nah, barat lolongan syafaat pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbanyak baca selawat karena itu mengundang hadir Rasul. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau aku sih berselawat kepadamu seperti apa? Ya rokok baca kasalawat kuri di petko garoh. Maka dia Nabi tetap ya sepuh Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak pakai sayyidina. Dalam hadis Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, semua Allahumma salli ala Muhammad tanpa kata Sayyidina, tapi yolo. Taruh kesenang. Tentu makanya gimana pala ini Ustaz, makanya kalau mau salli ala Sayyidina, makanya coli madeceng. Iya Nabi makanya Nabi tetap punya seku Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sabah iya Nabi atau malak dek mapakatuna alih. Maka dari kita barasanji wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Arab Nabi sallallahu alaihi wasallam matan resiri mapakatuna alih. Apakah tunalena Nabi ya Roma kena tepu ya seku Muhammad. Dena kena tepu ya seku Sayyid Muhammad. Magi sabah iya Sayyid mak bituangi andi opu peta karaing daing puang raden kanjeng sultan ajuareng besti. Dena makana David na musti mo tepuka andi, musti mo tepuka karain, musti mo hobi ka opu. Dena magkorabita. Makana David tetap punya seku Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nekia mau toni magkoro. Magiro de opi andi nandi memangi. Magi na de opi karain na karain memangi. Magi na de tatap ko yoku na upo memang. Madari kong katanay ka Ustad na malengkap.
Ukiringan nih Amirullah Amri kurang. Kalau si jabatan perduki kan alina toman kama mapikir. Si senang pun yang ceramah pada malam hari ini adalah Al-Mukarram. Mainan ke Al-Mukarram na degau ki Al-Mukarram. Nah kada si Guruta, kagau ki kutu Guruta. Doktor, kapan saya tulis doktor? Kiai Haji, kagak teroki kutu Kiai Haji. Maka demi ke Amirullah Amri. Tapi kuni pasilolongan ya roh, pasti maka dia protokol lain. Utapu yang Mukarram, sabai ya roh Mukarram mak bituang itu ripaka lebih. Mana sendiri ripaka lebih dapat diobi berceramah. Roh. Doktor, kamu tapi doktor. Saya tahu selesai S3. Selesai S3 pengukuhan alma mater doktor. Iya lagi nak kita buka doktor, pengukuhan alma mater. Magir ada kita pun Sayyidnya minta. Na puang ngalatala kukukan. Roh. Maka dia puang ngalatala Muhammad Sayyidul Bashar. Muhammad penghulunya manusia. Hingga paui puang ngalatala. Penghulunya manusia. Ini agak ki. Manusia toh. Berarti penghulu kami Sayyidina. Nalolongan di jawaban na toh. Jadi Allahumma salli ala Muhammad mengamalkan hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengamalkan firman Allah. Allahumma salli ala Muhammad betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad benar. Jadi engkau betul, engkau benar. Yang salah ila kutu. Tahu masalah alena madome. Maka tetap toko yang masalah. Ya kemarin-kemarin makanya yang memandu selawatan hadirin dimohon berdiri. Kasih makanya awe maga situ tetong megato bicara lagi. Indonesia Raya lagi dinyanyikan tetong mana tahu betul tidak? Yang merdeka baru Indonesia. Apalagi kehadiran Rasulullah yang merdeka alam ini. Sebab kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Jadi di mana? Ilo baca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya bawa jamaah umroh atau haji, saya sampaikan jamaah. Ya kudemu elok tepui Sayyidina nanti di kampung. Tapi di Madinah engkau Nabi takut baca Sayyidina. Bahkan saya bilang kalau duduk di Masjid Nabawi di Madinah, jangan diluruskan kakinya. Apatah lagi telapak kaki menghadap makam Rasul. Pala jena menguluk Nabi. Jangan. Aseng engkau desa na melarang Ustaz. Awe tahu dia tu kagak Pancasila lagi. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden. Muler kira-kira pala kajeta mengulu dia lena. Pasti dia tu berani. Apalagi na minta. Ya roh panguluta Imam Malik, salah seorang Imam Mazhab. Imam Malik matama di Madinah. Begitu sampai pintu gerbang Madinah, lesok ni polori ontana. Nana renreng ontana. Nana pasuki sandalakna, na panataro na kalepe jawana lepakna. Ditanai Imam Malik, magi na demo tonagi ontamu. Na semasiri ka. Tonak kendaraan ng kenabita. Ampe na roh. Magi mulodong sandalakmu. Na saya tidak sampai hati pakai sendal di depan Rasulullah. Imam Malik. Bahkan Imam Malik kumelo jambang, dia mau beol. Dia tinggalkan kota Madinah. Kuritanai Imam Malik, kegor lao. Na semelo ka jambang, taruh na masuk di saliwan na Madinah. Magi tanak kokoe, masiri ka, metu amang matu nang kenabita. Coba rampinan. Lagi aku ini loka ki umrah,
Aja mau tasalai Madinah lau jamba pak tabe sikitu. Disusai sih tahu bituan na iya tona dulu di jama pada padaan na ya roh itu udah di Masjid Nabawi kan dulu mau di jama ya roh masa pala kajeta mangulur di kumuru dan bita Allahu Akbar. Jadi tapahan di perbedaan dalam musalli ala Muhammad si Allah musalli ala Sayyidina Muhammad. Saya di pondok pesantren ilmu yakin. Saya ajarkan anak-anak termasuk bacaan dalam tahiyat baca Sayyidina. Sekungkat tanah ke Ustaz, suri mangolo dia. Iko puna bawa ni makada makurna pak guru akad guruku. Makada kayak gida lelena kah ikut tahu nama pasir lowna. Apa ya mata pena pura ni. Napang kato tahu tuh apa saja selalu minta mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya. Tidak semua itu mesti ada dalilnya. Apa kudena gak dalilnya langsung makan bid'ah, musyrik, neraka, awe, pada to nene mebu neraka. Itu hukum terbagi tiga. Hukum syara, hukum adat, hukum akal. Kalau orang bicara tentang hukum syara, syariat, mesti bicara dalil. Tapi kalau hukum adat, tidak perlu bicara dalil. Contoh. Hari Raya Idul Kurban, tomat koroba. Satu sapi disyariatkan berapa orang? 7. Syariat toh, hukum syara. Maka orang nanya, mana dalilnya? 7 mana? Dalil itu mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Kenapa mungkin? Karena tidak semua itu jelas. Dan tidak semua mesti nampak dalam Al-Quran. Katanya Al-Quran sudah lengkap apa adanya. Tapi membutuhkan penjelasan. Contoh, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Nah sekarang, sudah jelas itu? Tidak. Sholatlah. Bagaimana cara sholat? Berapa rakaat kalau isya? Sian rakaat narik kusubuhi. Siaga kuloroi. Dia jelas toh? Maka muncullah hadis memberikan penjelasan. Fasolli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu. Hadis menjelaskan. Patan rakaatku isai. 2 kusubuh. Wanahar dan menyembelihlah. Menyembelih apaan? Aga sampai pura ki masumpaja loka ki sapa iti digere. Purata masumpaja loka ki sapa manu na digere. Yang dimaksud di situ anahar magere koroba. Magere koroba di sesena to masagenai makutana mo baki. Si di sapi siaga tahu mana dalilnya. Sampai si kuah kurangnya tidak ditemukan. Jadi runtuh ada kurangnya maka ada itu. Buka hadis. Di lolongan nih Al-Baqarah bisa bain untuk 1 ekor sapi 7 orang. Jadi ia rupi tuwe, ia naruh pelaksana kurban. Katanya kalau sudah masuk suami, istrinya juga dapat pahala. Betul, pahala, bukan syariat. Pada cengeng bagaimana paham? Bapak makurobaki, bainita lolongat to pahala, anak lolongat to, nakia pahala, bukan syariat. Di syariat yang pelaksana, yang ada namanya 7 orang. Ini mudah gagas serta senamila kaita, berarti dek atau pura makuroba. Dan kalau tidak pernah berkurban, dituntut di akhirat. Kenapa tidak pernah melakukan syariatnya kurban? Tegai syariatnya, kungka serta koros salah satu di antara 7. Iya, naruh ditepuri waktu nari gere. Paham tidak kira-kira? Paham ya? Alhamdulillah. Walaki contoh lain.
Barang malubo di paham. Maka Nabi Aisyah, ya Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran. Aja mau tindro Aisyah. Kalau belum khotam Quran, udah pemutemu Al-Qurannya aja mau tindro. Qalat Aisyah tuh, maka dari pengelut Aisyah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi la ukmila hadza sa'ah. Bapak ibuku jadi tebusan, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Dia ulai fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macawan ni Nabi tamang kalingai bicaran na bedena makana de kulli. Akada Nabi Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad salasa marratin faka'annaki qara'al Qur'ana ajma'a. Narek ko membaca ya Aisyah kulalawa de wakatan lu. Mapada ni lolongan no pahala khatam Quran. Temuan no Quran. Tapi aro temu pahala. Temu syariat de. Dasarnya temu syariat pura mana dibaca 30 juz. 114 surah. 6.600 sekian ayat. Dimulai dari huruf pertama ba. Dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan huruf sin. Terakhir. Dari surah An-Nas minal jinnati wan nas. Jadi huruf pertamanya Quran babi. Huruf terakhirnya adalah sin. Ba dengan sin kalau disambung bunyinya bas. Bituanna bas. Soku nih. Cukup. Engkamana nih kutu. Teluk lujus. Nah. Khatam syariat. Kumu baca mana ya roh. Hurufuna ada gaga musesa. Mu baca mana? Siaga jumlah hurufuna 1 juta. 1.027.000 jumlah hurufnya secara keseluruhan. Ya kudeto mata perekeng matu kulisu. Nah, ku dibaca secara keseluruhan ya roh ya seni mengamalkan syariat khatam Quran. Ya tose kulallahu ada baca wakatelu pahala khatam. Paham tidak kira-kira? Paham tidak? Sini contoh. Ya kudeta paham sedingin bateku mulang-ulangi. Rugi ka boleh jut pandal lah boni. Pak mana ka makundulata mani. Contoh saya dibi. Elok ilolongan ngapalang haji, pahala haji. Kuapalan na niya jemelo dilolongan, aja bawa na talo di Mekah. Sabab moko di bone Masjid agak sana Rawdatul Jannah. Di Masjid Rawdatul Jannah bone ini koni ye lolonga kia palang haji dan yang umroh. Teko carana makanya kode se man sholal fajrah. Siapa orang yang sholat fajar fi jamaatin mak berjamaah. Agak sesalat fajar salat subuh. Jadi ya moto fajar, ya moto subuh. Ya moto subuh, ya moto fajar. Jadi ajak tomak putana, Ustad. Kegair ko padiolo. Sumpaja sunnah fajar atau sumpaja sunnah subuh. Ya moto. Sama. Fajar, subuh, subuh, fajar. Wanita, perempuan. Perempuan, wanita. Ya moto. Laki-laki, pria, pria, laki-laki. Yang moto, bencong kawe-kawe, kawe-kawe bencong, yang moto. Nah gimana sani? Man shallal fajrah. Siapa orang yang salat fajar, salat subuh, fi jama'atin, berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah ta'ala. Dan apa tudang nih? Masih kiri merampi-rampi pengala ta'ala. Mengaji kita, istighfar kita, tasbih kita, selawatan kita. Ya rosikir mana? Hatta tatelu asyamsu. Gangkam mompok matanna soe. Summa sholla rakatain. Dan apa nih mas sumpajang 2 rakaat? Sumpajang agak? Isyraq. Isyraq. Lain isyraq, lain duha. Nareko isyraq awal terbit matahari. Nareko duha mapamula ni terasa panas tanah pasir. Beda.
Jadi pura ma berjama sumut tudang masikri mompo batan nasoe masumpah jami duan raka. Magi kuna pigawi ka ajri hajjatin wa umratin tamma. Baginya pahala haji umroh sempurna. Lolongan mapalang haji umrah sokku. Magi jangan talo di Mekah. Jangan talau kan haji nito. Iya roh haji pahala. Tapi haji syariat mesti macam ne pakai di kapan? Mesti masaid. Mesti oko pakai di Arafah. Maka orang-orang yang berangkat kemarin komi di Jeddah nalisu, tidak haji itu secara syariat. Tidak haji. Magi al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Dia pernah tamat di Arafah komi di Jeddah. Tapi puramoy mapatopo, awe. Iya tuh mapatopo, taninya rukun haji tania to sunnah. Tania rukun, tania sunnah, tania wajib. Aga pale budaya. Yara nasang di patopo kimoy. Napa deretoni we samsan na binting iwatun na leso di kapalay. Oleh ni sa pusan ng rakay. Cika, baraka. Baraka Jeddah. Contoh. Jadi itu tadi saya kembali lagi. Kumakorobe lah kaita baine lolong atau pahala. Nah kaya syariat depa. Jadi pekogan di palai, uang ilah kaita makin daftar tuh ya sekuko tuh. Tapi itu di daftar. Asikumatama tuh karwani pasui lah kaita. Ya, pasui pa wangi makere pak. Tahu-tahu ngida setak koro di daftar. Ma kita na ya tau sih. Akanila kaina ya sapadoi cocok nih. Nah kaya iya pasusi anakmu. Lagi mulai sapadoi kusuro ko mapasiswana. Pasusu. Jadi ini tahun riolo, ya si tahun yehe. Daftar nih kodi masih yehe. Raudatul jannah. Dua-dua kita mah. Skema lah doi, sangka foto kue, ku baru. Apa ye foto kue ku mate kak terancam moto atau istri baru yang pakai di belakang. Daripada istri baru yang pakai lebih mau ku baru napa makro bato. Lagi cocok nih bu. Cocok. Kali kemana nih di rolak kaye pangkat atau lakai kuliah lena di bawang. Elok tarompo. Pada napoji kurioki koro sapi pertama. Kaya sana koro. Asana benena dia pernah diuki. Kalau mau nata sukses tuh pak beneta. Peko cara ada sukses kita tadi beneta. Beneta mas sesar kiwa juta. Cocok. Beneta mana suaki. Cocok. Beneta pasusianata. Cocok. Allahu Akbar. Jadi si sampai ki. Bahkan ingerang itu ya rotomato atamate. Patalamona tasogi tu paduang tomato ya tu. Nama ate ni, may kumate ka. Daftar toy koro sapi nomor 2. Asa tomate da kurma, maju aku tomate da kurma. Asa wasi kumate ni tema petu ni amalana. Memang amalana mapetu na kaya pahala din na petu. Pada cegi sih. Apaki. Kumate tahu mapetu amalana. Na kaya pahala din na petu. Ang yasang ustad. Iya roh amalak tadi bicara ugi pone ya roh. Aga pare bahasa Arab amalun. Aga sang amalun gauna perbuatannya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Narek kumati anapun Adam mapetu niritu gauna. Dek na pigau sumpajan, dek na pigau puasa, dek na pigau koroba. Yar mapetu. Na kaya pahala dek na petu. Walaki contoh. Nareko ibu majama kantor, ki berarti beramal di kantor. Cocok nih. Nah, pensiuki mapetunya malata kuri kantor
Nekia gaji pensiun iterima mupi pahala senanya. Lagi apa nih? Kumate ni tahu emang petua malakna nakia pahala de apa na daftar kia senna bapakna indokna sebagai penyembelihan kurban. Jadi ku daftar nih. Daftar. Nekia iya ro daging nama tu karena tawa-tawai kiro panitia daging, betul tidak? Tak 2 kilo kata 2 kilo. Iya ro bagian naro tomatuat tamate. Ya. Indo tang kayak 3 kilo. Ambota 3 kilo. Aga iya na sebagian na. Dek na wadinan rewarisina. Musti nak beriaman. Apa hani? 3 gerek dari Andre. Nomor sidi. Gerek koroba tomate. Anakna aja nanre. Nak beriaman. Paham sampai di situ? Nah, 2 gerek koroba tinja. Koroba tinja. Maka daw po nga latala. Udeto na jagi makbayine lakaiku. Apa elo si makbayine lakaiku? Udeto na jagi makbayine makgerek koroba ka. Ang dena jagi. Koroba ki. Dena wadinan re patinja. Saga nih. Siaga pi, Siti pi, sembelihan dam haji, dam umroh. Tapi dam pelanggaran. Kalau dam tamatu bukan pelanggaran, wadinan re. Agas tamatu, umrah yolo na pigau, na pahaji, biasa ni tamatu. Aro, wadinan re. Dam aga mi pala dena wadingyan re, dam pelanggaran. Aga contohnya, dek pada pura tahal dulu, pura mimantawape, dek pada pura masai, lokanya cukur kumisna, cukur. Asa diteroka pana kena kau ustaz patah kalupa kak. Menurut Imam Nawawi, ku bicara haji, mode, aga sana mau tak kalupa, naik kiamat kasolang, tetena kena dah. Maka solangnya roh, iya me kuna jujung ni na bohong ikan iram na bohong sama pelasoy. Kan tidak boleh menutup kepala, betul tidak? Laki-laki kan tidak boleh menutup kepala. Nah tongkolun na, woi, kamu tongkolun, astagfirullah, tak kalu patungan na. Dek nak kenedam ya roh, pada nak kasolang. Tapi kuna cukur kumisna, maka solang itu, maka solang. Lalu paywi na cukur. Lenya di si kue napa ni mainnya? Astagfirullah, astagfirullah. Dalamnya di si kue. Iya si kue aja mau cukur. Magi mainnya no. Terpas sahur mak teru. Allahu Akbar. Magi sampai di sini tuh tambah lagi. Ya kung kacakarudu, ini na cakarudu calaleta pak daripada kisolani mereka tahu. Sebawa kalau menguap, jaket tangga, apa kugen bakat telu nih menguap, saya berhenti ceramah. Tapi napi saya di. Kurekenya kugen nih bakat telu, ayo saya berhenti. Aja tapi tangga sobuki, aja gili lah di mundri. Apa kini solani itu mereka tahu? Allahu Akbar. Ulangi dulu disuruh dari koroba itu. Jadi ya itu mate di pertama senama koroba. Nikia. Kasih di sapi siaga dan tahu 7. Ajak nasib di sapi itu tahu memesat tomate koro lebih tua. Elo ni nagere pengimam, makade pengimam anu. Kayak kita unai ya, kayak kita unai kan disunahkan itu yang ada itu. Nah ya dia gak ada re. Elo ni nagere makade kayak kita unai ya nu. Asa tempo nipon na matemane je. Ditembak di balandai biasa.
Wede dipacoy nih. Jadi sapi pertama 5 tahun tua, sisipkan 2 tomate. Akro, paham tidak? Alhamdulillah, tambah pada sengat taluk sama peringatan mau. Dek baru cerita tapi kenapa pembukaan pidato ya? Karena menguap siseng dari waktu dua kami. Ya lalu pun kita angkat. Allahu Akbar. Barakan apa boleh kakiku subhanallah. Elok selamat tuh. Mau ndak selamat perjalanan ke akhirat? Mau kan? Iya ya meloto. Saya juga pingin. Dunia ini hanya sementara. Akhirnya kalau kita man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orang yang dikuburkan tanpa bekal. Niki tahu dia kuburukan nadega aga bokonna. Faka'annama rajibal bahra bila safina. Maka dia seperti orang menyeberangi lautan tanpa perahu. Itu malembek kira-kira menyeberangi lautan tanpa perahu. Pasti malembek. Jadi mesti ada bekal. Bekalnya apa? Kan gitu kan? Nigi tahu dia kuburukan adega kebukonna. Seperti orang menyeberangi lautan tanpa bekal. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau begitu apa bekalnya? Gitu kan? Allah menjawab, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ta, kaf, waw, alif. Taqwa. Kalau ada jurusan bahasa Arab, kenapa alif Ustaz? Ya, itu namanya maksura. Ya kan? Ta dari kata tawadu. Tawadu merasa rendah hati. Bituanna ajak tumatempo. Rasulullah SAW tawadu. Merasa rendah hati. Maka umatnya jangan sombong. Itu bekalnya jangan sombong. Dan orang yang memperbaiki sholatnya insya Allah tidak sombong orang itu. Kenapa? Mukanya yang paling dia hormati. Ungkat tetek ikohe. Di matumica itu macai. Tapi kuna lepak kita mau cauki mewatoki. Kenapa? Sangat dihormati ini muka. Tapi kalau kita sholat, kita sujud, kita pingin merapatkan muka ini ke lantai. Dan kapan tidak rapat? Menurut ilmu fikih, menurut di fikih syurutus sujudi, syaratnya sujud itu muka mesti rapat. Paham sampai di situ? Makanya orang-orang dulu kalau mau sholat, dia periksa di sini. Ada enggak rambutnya ke depan? Rambut saja tidak boleh ke depan. Apalagi kalau ibu pakai talkum begini modelnya. Menyalahi syarat sujud. Maka mesti didorong ke atas supaya dahinya rapat. Mana kaki tongkon aku modelnya? Pak Endre yolo. Pura pasiki mas sumpah. Jangan napapanoi. Tapi di saat salat mesti ke atas. Supaya ini rapat. Asal naita kak matu Abdurrahman. Tadi sama anang itu dia udah jampang itu. Mutangga kita lo mas sumpahnya. Jadi orang memperbaiki salat insya Allah tawadu. Ayat tawadu merasa rendah hati. Tidak sombong. Aga melu tatempuang. Aga melu tatempuang. Asugiran. Wadi jadi sogi kikubone. Tapi di daerah lain dia sogi. Magi, mereka tok kalah gitu. Nah senang kau tahu ku ya sidi. Tapi saya ditawa dua. Nah senang dua tahu ku tawa telu. Telu tahu tak? Jangan tahu tempo. Apa nak kalamu pakai pabalu otoe? Tegai mega otoe na. Tegai mega otoe tak na otoe pabalu otoe. Pasti banyak penjual mobil, betul tidak? Allahu Akbar. Saya dari Jepang. Saya datang lihat itu yang pabrik mobil. Ya Allah, mapadam itu oto tebet no oto koro. Kaya lo dia tempuang ini. Saya di dua telum ya tahu tanda tahu itu saya di lapangan. Ada lu tempuang. Kecantikan. Aku mak baju seragat tau nih. Napura tau nih mak dempul.
Napa di piloks, napa di cukur jingnya, di palecek menor jalin roy, modelnya udah tikungan. Ya ro pura di taruhi Elizabeth nomor 17, setengah senti umpuk. Nah, mau mak bicarain sawala to, apalagi makadam mama, oh dia melo. Apa mama bibir ketemu bibir, mama dia melo. Masolang ya, masolang. Terpaksa ku mama makadam yang kali nganga. Tahu na sesa lena. Allahu Akbar. Napandang ente di taulay ngepa, cantik. Oh, masih cantikmu pak itu kapan makokoy. Nekia tunggu tanggal mainnya tunggu. Kumalampe muruta, na telu maniisi, dua leda siti melota denne. Bayangkan isi kero. Telu manisi, dua leda, siti melotal denne. Mau pakai kok kawat gigi. Pakai na saya kawat gigi. Nakatelu mani gigi. Napa lo macam macawa dulu na caminge. Namole na kere-kere tomi tetap pa. Alena lagi na kere-kere. Jadi aja tempo gara-gara kecantikan. Mau pakai skincare aga, elelota aga pakai. Astagfirullah, jangan sombong, jangan. Cocok tidak? Woi, orang-orang yang berpangkat, biar berpangkat biasa-biasa saja. Kenapa? Pensiun kimaku. Jangan kita itu pensiun. Cocok tidak? Itulah anak kecil yang mengerti dan secocok. Coba roh, mapato nana ya malampe suka muna. Allahu Akbar. Yang kata yang jabatan na puah sama na tak kalupa. Kacamata na di Tiwirat, polopen na di Tiwirat. Lagi roh setanu pasepi memang di kucikan. Ya. Pasepi memang nih waseng. Atau lu kunci kamu tuh Namo itu kecamatan di Totama. Di Tiwira pa kecamatan, di Tiwira pa. Allahu Akbar. Dede lonorio toy ko dibukakan di pintu na. Nah kita na dito na bukai. Nah kaya ini rasanya bawahan. Sabak kebetulan yang menyengoto na diolota. Bukarang nih. Sabab mapakal dikit di atasan, betul tidak? Tapi di tosi atasannya aja tosi aja de kelo no. Pada toto botingnya, biar botingnya memang. Paman cagi ada nih, ditajam matuata geteki no. Udah digeteki, dia tuh di namon roki. Dia tuh mungkin dia digeteki. Ya rekam tuh aku jeres. Nah getengah biasa norok. Allahu Akbar. Noni mendran itu kok dia ada nenge. Ya roh ada nenge ditaroi kain putih. Ada bone. Makin ada putih kain putih. Aja lalu tuh makutana kayak dia ada sana. Nah dia kira kayak dia ada sana patanya hukum syara ya roh. Ya roh ya hukum adat. Nah reko hukum adat jatuh makutana kayak dia ada sana. Dia gak ada sana patanya syariah. Tania syariah. Ia hukum adat. Mana kan putih, mabituangi. Temaka putena. Mapacing atiku. Temaka riurenuku. Tarima ka diramu kumulai. Enre na waina. Riwatun na menre langsung ditaburi beras. Betul tidak? Aja teman kena kegir ada sana menaburi beras. Dia gak ada sana. Apa tadi agama? Ya sengaja. Asa mubasir Ustaz, membuang-buang beras. Agak semubasir. Asa membuang, bukan membuang itu, memanfaatkan beras. Ya roiko di memuseng. Maka ada beras tujuannya dimakan. Jadi kapan tidak dimakan, muasanya mubasir. Saat tidak itu mubasir itu, mereka tahu bicaranya.
Maka justru ikut tuh mubasir. Di situ mubasir tidak tahu diri. Nah sengaja aku mubasir. Kada kau perhatikan segi kocikan na bajumu telu tau. Apa saya di mimut taruh kolobeng. Ya ro dia awar dua ro abia bawa ni kain anu na ro kantona. Pacapu kain. Apalagi kasih dah culin ko ya ada guna ro. Mubasir bawang iya. Jadi pelan-pelan. Tuh. Menra ni letuk biasa langsung dialani mata tu biasa. Ipakatan ni koro dirakyangin. Aja teman ku tanah kayak gak desa na gak desa na ya rokat dia hukum syara, hukum adat. Maka pakatan ni koro dirakyangin. Sama nama bituang maka daina. Koson itu rakyang ni. Galuk ko. Usaha ko. Pura ni ro, eturan ni langsung ki diriwa. Iriwa ki. Aja tuh makanya kayak gak desa na, dega gak desa na. Apa hukum adat? Nah kaya rumah bituangi. Enak, uriwa ko. Resmi no mencari anak ko dimulai. Pada to anakku mau botingi. Anak iya jagiangi. Anakku memena. Iko biasa ko anak menetu. Ya narkuriwa ko resmi no tu mencari anak. Isa nina. Sama anakku. Baja sangadi. Mau ku cairi ko. Mau ku noko ko. Ajak namu tersinggung. Ajak namu salai mulai. Apa cai namu atau matuai dia anak-anak. Nah iya tuh matuai ku macai. Macai ku elei. Nasapa dia anak-anak kuragi. Mau peko ga cai na dia anak-anak. Nah kena lepo to anak-anak di saliwa. Pingsan indo. Magi sudah ada ikatan emosional. Makro jadi kuriwa ko na. Mencari anak dari mulai. Mau ku cai di ko. Aja namu tersinggung. Apa cai namu to matuai dia anak. Ini boting orang tamat timi toki ada. Engkau tu dia geno, didoko kay putih. Dua telu tulisan na, engkau toko tu dak culi pamutu. Mana kada culi pamutu, sama nama bituangi makada we matuaku. Mau kata-kata Makassar Korea, de maku tersinggung. Apa dak culiku, dak culi pamutu itu dia. Kalau dak culi pamutu, acana terioloi pak. Matike wala suji. Agalisan na tebu. Kalau kumat tunrung. Makanya kalau siagin nama anak bukti makunre. Stop! Taruh di saliwangnya tuh. May surat taruh di saliwang. Mak bituangi. Makanya ku sifat tebu mu tiwi. Aja natama di lalat bola sifatmu. Saliwangi. Apa iya tuh tebu pamulan namin nama cendi. Dan keterlumpulan mi. Umetu ibainena nasa kentu ki saya tebu ya tebu sisena ulah ke pametu ibainena nasa maratu sila-sila kaya tebu Allahu Akbar kalau ku matunrung taruh di saliwang magi matunrung bituan na set di bola na mana-mana ini nakiadena pura tawa-tawa waena padahal na tumi mampunay di saliwang mo taruh sifat taruh acana to rioloi rumah pasikan na kenapa? Iya riasan hukum ada, tadinya hukum cara. Jadi dek na perlu makana kegi ayana, kegi desena, kegi kiasna, kegi jimana. Tidak perlu nanya sahabat tadinya syara pada toroi telo erohe. Ustaz, maganan kay telo kuma mauduki sabay elo ki manre telo. Uran ito. Maganan telo di pakicok koro. Apa ku mandi kayak polaki. Deda si kena tau. Mandi kayak orang teman itu tanah babuak panteng. Itu. Ikut telo si kena. Nah kia memang nyaro amulangan nariolo memang ngangkat telo awalnya. Telo manu. Tanya telo itu. Magina telo manu. Acana ro nene taruma pasikan na kena. Apa nasengir dikurangi ya ayyuhalladzina amanu telok manu bituan amanu tepat toh jadi ya aku tuh mau duk melo dipakai singi dipakai jaki dipakai loi dipakai singi ya ro tepe amanu acana teroloi boleh ni ada di mundre langsung bid'ah musyrik neraka pelan-pelan sago mana kesan neraka
tidak mungkin hadir ia mendengar neraka. Betul tidak? Terakhir Pak kedua nih mengalir. Kedua nih sisa nih. Ya aku tanya sih korong kacenampak korong langsung ke wabillahi taufiq wal hidayah. Kadang aja mau pitanya. Selanjutnya saya minum dulu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pemalada mapakatuna alih. Ya dicontoh, kalau Rasul mapakatuna alih rendah hati, jangan umatnya sombong. Kalau Rasulullah pemurah, umatnya jangan pelit. Aja tuh maseke. Sabah iya tuh malabue insyaallah malobo dalene tuh. Lo mudah lena. Tentu malabo sesuai kapasitasnya, kan gitu kan? Engkau tahu mas sumban 50 sepuh. Engkau tahu mas sumban 50 rupiah. Nek ya wedi jaji pada mau nilai dari pengalat Allah. Iko 50 sepuh Pak Mega metodeimu. Ya ro 5 sepuh tapi silak kasih sampai. Ya kan? Jadi sesuai. Nah, desi gaga duina desi gaga duina ule akan sih pangkatna, jabatanna, kekuatannya, pemikirannya, padisengenna. Padisengenna tahu sih Pak Guru mengaji. Pak Guru mengaji. Ya Rabbana enggak ya yang melahirkan saya, yang perempuan. Nah sedepana ya kupura malakai mapangaji memen. Ya. Dia bersuami kelas 1 sanawinya. Nah depana kelas 1 sanawinya mapangaji memen nih. Sampai dia meninggal. Nah, aroh. Jadi ya harus tidak kata ya roh, tadi sengena. Allahu Akbar. Dero digaji wi. De tono pura makam aja aku si koi de. Kami pada di kampungnya macerak baca. Cerak baca malaria ada di Riolo. Aku mengaji ki dia dibaca ikra. Udah nak kerak manu. Mesti mapa kerak bagaimana? Amma gere siki alif lam mim saya kulu tilka magere tutuki nasuliku apa ditiwira guruta. Ini pengajian, ati nabi bawa cek dari timpura ki. Guruta, boleh kumega murina, manututu nanre. Jadi rata-rata guru pengajian yo rumah comu. Patuli manre manu nasuliku. Mompo nana isa sama ko kira sebida Elenya nih, bicara baca. Isambai makamaja 20 sebusi ulen. Menunggak pitumpulan. Baga tatak kojo yang guru. Nasa ilas, iko na pala sa pagure na mo ko ilas. Sangi kapang. Rasulullah guru pangaji, murid pangluta umar. Rewatuna na baca alif lam mim. Macara baca pangluta umar. Aga na cerakan, onta na gere siddi. Onta, sedi si onta na tekeki barang, natiwikan na di gurunda sebagai tanda terima kasihnya. Kenapa? Guru mesti dimuliakan. Guru mesti dijunjung tinggi, guru mesti dihormati, karena guru itu adalah pejuang tanpa tanda jasa. Guru bukan beban negara, bukan. Guru itu mesti dijunjung tinggi. Bangsa bisa jaya, kumacaya nanai. Niga pemacai, guru itu, guru. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang jadi guru. Bersyukurlah bapak-bapak yang jadi guru. Mereka pahala tak? Apa masumpagan ya ronanai? Ini nasabari, nolongan timat teru pahala. Jadi sumbangannya bukan uangnya, tapi ilmunya. Allahu Akbar. Terakhir, pangkasih lo mangalinga. Kedet tu jadi. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin dan wafat juga pada hari Senin. Ya rona bitar utuna na ilo lisod pamasina. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maka nabita semoga di akhir hayatku tidak seperti binatang khimar. Agak kata naru bicarai.
Semoga di akhir hayatku tidak seperti binatang khimar. Ya roh binatang himar. Mirip kuda cuma agak kecil. Binatang itu tidak pernah sakit. Sehat terus. Jadi momen teke barang di punggungnya. Kuna dapi ni waktu na mati, langsung reba mati. Jadi harus tampu na bicarai. Semoga di akhir hayatku tidak seperti binatang khimar. Bituan na samanna na bitta makada melok ka malasala sayo. Apa ya rimar nggak ada permalasa. Maka rasul itu sakit-sakit dulu. Tapi sakitnya dua mi. Menre pelana masemeng dan nia pedi ulu. Dua mi bawa. Dan pada ini segala rupa diabetes, asam urat, encok, berikeng, panang uang. Megala ada rupanya. Nabi dua mi masa mepedi ulu. Kamera. Sona senenge masa meng. Salasa raba. Hampir tidak salat duha sona raba. Paliwa pedi na urungan. Umat tulag kang ngelo tatong langsung pingsan. Nakadina bitta bolo iway uruku. Pura ni ro mau to ni maduha mungkin. Nadapi ni asan na matu. Yan na ro ini gagaro. Tapi sebelum dia meninggal saya iolo. Sampai alena tomi joka mateka di polibolana mateka di masige. Apa se di rendring na duay masige. Jadi rendrin na masige, bolana na diliwang. Yan na to nangka biasa na pidato katawe. Nasang berkata sahabat, Dekwi tayi suro na pongalatala, masumpa jasun na riolo na isay. Aro, demo ite pasi di rendrin na duay. Pure bang Bilal, masumpa jang riliwang. Pure masumpa jang mateka ni. Mateka na rin masige, langsung di kama. Aro, sa di rendrin na duay. Sona satu, sona seneng, mateke maliwang, langsung ni menre ko mimbare. Taton ni di mimbare, sila ada teri, magi na teri na bita, nang kalinga yaro mimbare teri. Nang kaling, kumakada sige, mana ka mimbar teri ustad, bicara gaya, mapada mo to hempota. Ya, masa mule makelo, mule mangaji. Agami kotak-kotak ni makotoro. Jadi nang kalinga na bitero mimbar teri. Akira bitte memu teri. Nasa wiseng elo natasalay. Natamaka ko po jinna narekotan leja ka. Pidato ni Nabi, pidato terakhirnya permohonan maaf. Aseniga ri palau tapura ko pediki tona. Nigi pro wakada kadaya tona. Nalepain reku. Sama kungkain reku koridi. Masirik ka pada masyar. Nareku diadili na. Naita ka Nabi Adam si bau umakna. Nasaksikan ka Nabi Idris si bau anak umakna. Jadi kungkari palawang at tapura ko tona. Kungka pro wakada kadaya tona. Araw permohonan maaf na nabita. Pura ron no ni dilema-lema ni diali. Magkada ni nabit dari pangulutani ali ikut cemeka wah teri di pangulutali nasa nasalay tongin ni apasa ni nabita ikut cemeka kupura kamu cemme salayon ronge taro nak calale ku dilalang apa elok ni tamat ku Jibrilu natatangi kak minyak boleh di surga lain apa Jibrilu pertama sumpah jagi kak. Ako ni Ramon ro dasar di perlui kung kata pura di cemme biasa kalan susun panjang saya ditahu Ramon sa dasarnya. Jadi letu ni di bolana leu ni tamang kangulu pamong kangulu na dito gaga. Makada ni panguluta makada ni nabita wa Aisyah akka ni uluk ku Aisyah namu pasandre ku aromu jadi melo diriwa si polo. Jadi kumita kita madang riwa magati. Rang kena bita ka dulu ku Aisyah mu pasandre ku aro. Naka dulu nalakay na pasandre. Jadi panguluta Aisyah tu dan ni napa ulun na nabita diarona.
Jadi kira-kira ro agak antara duduk dengan tidur mirip. Nariwan ro kasih lakain na naraka na iya ro lampun na ro aga senar lampu pelita kecil aga bicara bonena peleng iya ro pelen na melo pede maginelo pede cedek mani minyak na paleso si ulun na lakain na rilantai tambang kangulu na lari na masuk pangulut ta Aisyah masapa minyak dek na melo meli elo minreng pada gagaduina ya Allah nariwan pa meliso lakain na napole ni Israel malakul maut iya ro Israel letu di pintuwe lisu pa iman maka Israel bukan iwasa kasih pintu tapi iya ro anak na nabita Fatimah kurang dipasang tongko ina ungkat tau pole tabu pawangi maka datamaka pedi na ulupu de kulet toko minta maaf ang kasiro ni Israel maka dua ni ro maka na si Pangulo ta Fatimah adam pamaraja de na uliak baku lisu si cinampeng kasi pa mapole maka na Pangulo ta Fatimah ba ya motor to lilaw lisu kapar ro maka na bita buka di balik pintu na pentila de tu kapang nabuka ni waktu na nabuka langsung mabuah Pangulo ta Fatimah maka na bita mago na nasangane ni gaya ro wita takkajo bawan na saman na pulo-pulo kabutuk de ule makawale na maka na bita Israel ya tuna malaikat na sabaria na masarang anak na tumato. Malaikat na sabaria masarang nilakay na bayin. Masuk matama ni Israel magkalolo matama na napaloron ni liman na nampay na bita na limaw liman na nabita. Magkada ni Israel suro na po ngalatala masalang ni po ngalatala kuridi. Jadi aro na bita po ngalatala lagi masalang. Nagkanila bita gangari ko tumay at kata na sangeng kakapolis siya raiki ang katuwa may lukmala niya wata na rin pumilo muki na kaya kutsayaki liso na paiba magkada nila bita Israel kuda nila na rikwak gatan niya waku Israel pasang kaya watangam mo na kaya marilaw ka na rin kumakumugat niya wana alitutuiwi sabat temaka kupujin na umat. Coba karero. Mapadato indo iri anak na. Menengeng kana na ilo di operasi ulun na. Menengeng uding di sambewi. Pasti makadendo na doktoro iya na mo operasi aja anakku. Magkotoro. Magkada na bita. Pasangka watangan mo mugutan nyawaku. Nakia kumaku alitutuiwi sabat temaka kupujin na. Ya Allah ya Rab. Baca ni padoangin na bita. Allahumma a'inni wa tatulun ala gamaratil mauti wa sakaratil maut. Tatulong akuan ripedin na matingengeh dan niya susana madangeh. Na digatan ni nyawa na lolo di nyawai dari telapak kaki ke betis. At pinabita kay gisaba ko Jibril, langsung to mendara Jibril. Mendara ni Jibril, nangita ni Ronabita. Jibril melihat ke arah lain. Nagkana sinabita Jibril, may de mo tanga ka, mo cacak ka. Naside ko cacaki, de ulemita ki dalam kadang kritis. Mapadato indo ri anak na, menengeng ka indo na itana na di operasi, pinsang indo eh. Jadi kung kanana ilo di operasi, dito na ditama indo na di ruangan. Pamanasa di pinsan na, magkotoni eh. Magkana Jibril, de ulemita ki, de ulem. Narapi ni nyawa na aruna. Berarti cek dek man ito, nabuka ni matan na. Nahita na Fatima Risedin.
Nala ni ulun na nampai na nageteng ini mau na pamagkadasa barak ko na riyahirat pakit si runto. Masya Allah. Maka dari Pangeluta Fatimah ba, tasalay tugan na tuwa ba, kaya gani romato si runto ba, agkada na bita sapa ka na ripadang masyad. May galada tawa ba, dyan kaya kulolongat ki, nasalok ka ko ni sumur al-kausar. Kakak ko to, nasa may gato tawa ba, kuda urunto kita, kasi ka, agkada na bita, loka ko niya liting di surat al-mustaqim. Kuda bita ki, nasa lokano na yulo na po ngalatala si runto dito. Papongalatala na iya, di ko pura masarang. Aga bituan na, aja lalo ta pura masarang 2 kali masyahada. Pana asyhadu an la ilaha illallah, musti wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Nama de kagana bita di zona senengi. Labe ni sudah berpisah roh dengan tubuhnya. Pinsan ni Pangelut Abu Bakar. Pinsan ni Bilal bin Rabah. Karena tahu lo lari di bola Pangelut Umar. Nah Umar ngutu nelo di pawal langsung nagetep pedang na apa kedaga. Semate suruh na pangalatala. Aga mau bau. Ulangi dari orang kadamu na kupasalay ulum. Palalo de dole marang kaliga ro adai ro makna de diga kana bitta. Allahu Akbar. Si pinsan-pinsangan ni sabay. Iya ro Pangelut Bilal, capu we matanda na, darah yang keluar dari matanya, darah, bayangkan. Umar bin Khattab, ulan na bicara pinsan. Sadari pinsan si. Sona senenge, neki araba na manina padikuburukan. Jadi monre na bitta berapa malam? 2 malam. Karena hari Senin na day nagaga, araba na padikuburukan. Mana mon ramay tawasa dena wadi matajeng idi mitulawogi tulima kada dena wadi nalalu telu sumpajang masesay kumonroi gasa kang kalinga gasa tang kalinga sekuburukan ni nama telepongi sur-sur na pulijupan na sa tajeng na sengaja mo tajeng ni pamasesay kumonroi padali ko na masesa apa ilo no mabagi barang nagtumpito mate. Nabi hari Senin wafat, hari Rabu dikuburkan. Berarti dompen itu, asanang kada sana Ustaz, kada sana. Akademi ada sana asli'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Yang disuruh cepatkan jenazah, bukan mayat. Ada cengeng berarti makpahan. Ada sejenazah, nah iya rasa jenazah, mayat yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, biasa ni jenazah. Narek ko jenazah, dek na nawad di matajeng. Neke ko mayat mupi, dek panapurari cemme, dek panapurari walu, dek panapurari supayangi, riasengi mayat, almayitu. Narek ko mayat mupi at tajengi moyolo. Tajeng yolo, tajeng. Neke ko pura di supayangi, jangan mau tajeng. Jangankan melewati 3 waktu salat, 1 salat pun jangan. Bawa ke kubur. Jadi deni gagana di taris sona sendenge arabat nama dinap pada kuburukan. Si korong dapik malat kulohoro jadi mamuare na paparat ka talang. Insyaallah mamuare na indiki na werek ke ruangan dan kita berbuat apa yang diridhoi Allah dan kita jauhi apa yang dimurkai Allah. Kepada maminasa mancaji umat nasrona pun Allah Ta'ala bukan hanya di dunia tapi hingga di akhirat bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Al-Fatihah. Ya tenang, ya tenang. Allahumma rabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ghfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma tawwil a'marana wa sahbi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa minasy syarri aqidna wa qudi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang mana nama Akmal yang sering hubungi saya. Ada buku saya titip judulnya Maulid Bukan Syariat tapi Syiar. Maulid Syiar Bukan Syariat oleh Amirul Hamdan. Jadi kung katulima Pangiwangi baca rubo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.